Moderatola na dahil katakin man siyang rawit. Ibang pagkikitailan. Yung ba ni ibang kapagap. Maing samat kot lapalap sa kalangan kiyong kumiyong masin mo. Kung yan sa net na natsilogan mo, masuya ko ay remi. O ipagi kumatin kaya kitin masin wet. Kaya luar pitin nga naman sarawi po sa repay na ay kaya dry. Lalo ko nga yeko may kundudre ansukan chorus. Sabi sali kiti setan inamis wet kan chorus marang kaunsyong kamaw Jesus Christ. Sudam to talk bang poitan yung bansong kan Diyos mo patakan rawat pagkalusian ni lopo. Kamang bililuste kukulate. Marang kaunsyong kamaw Jesus Christ bago mo bukat chorus. Amen. Orla pinatay patakan rawat ang masani. Nanleng De Nan Hell. Nanleng De Nan Hell. O dahil rin po pang siya ni Luke ay sa kwano, irisik kriyaw, lel risik silu. Luke ay sa kwano, irisik kriyaw, lel risik silu, may masani. Kete o, all sumuyamuyaw ap mela, tulang ka na watalang nanleng imben Abram, magababayaw bil mela o seriti. Nambukan King James Version, nambukan wayo ko siya. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The panatin Abraham, pangkapen Abraham. Nang risik silu ko siya. Naneway reklaw tren melekteklaragan. E apkilang tala kilang ta Abraham wasato yang agi Lazarus. Pilnan hingga first in nambung wayo siya. And in hell, wagi aserti akotla nan hell, all ko po. And in hell, he lift up his eyes, being in torment, niya way ragakilang ta, and see Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Kilang daw kilang Abraham, Lazarus miban, kaban Abraham, tipana tin Abraham. Katakulas wawagi ko sa iban, all ko po, Lazarus, all samuel. Tunol ko po ba ang kam-kamati purang chorus. Lazarus kin mumot ni wanimun. Ani Kate, anol ko po ba Kate o kin minyangkang mga kan maging pumuptisang. Don't travel in all ko po ba. Kiti kang pingkoto ngal tam-tam nga wala kang po bil Keynes. Ari niya mela, tunol nga ko to ale, watala rin na Abraham. Niol ko po wapil mela, o ko tila serdi miminan hell. Tek lang wasariyaw me, san sa long tanan ratiran wat-watin mention ng rawat. Wasa me Abraham Lazarus mimiye, o wasa me ol ko po kolaye. Kayo, Abraham o Lazarus, irami minan, wasakis makatangki, paradise. Awi te. Paradise and quote, kukutong kitayan, may kumaulakan. Awasam me Lazarus kola I Abraham miye atan ki paradise. Uwag nan hell wasariyaw miye eu paradise. Imagata ul kabu kilang tala o kilang Abraham Lazarus. Pag second tre armasemen mon totokin lobo second tre saulang men memela ikularan kot. Koros kukutila wasa me iray me nang kadile meringan so Abraham, Isaac, Jacob, Juan paranggaw koros wala ray kuk miminan wasa matang paradise. Awi totok me pangkayim sa klani lobo. Tami eseki me wasa miramiew at the paradise. Pagnan Luke Rizek silu iririk pasik silu kasaliyong trial dua nama sani Luke Rizek silu iririk pasik silu siya Jesus ketin masa niyong all lonlap mayangi Jesus kalupulaw. Niyan so may pekiran Christ and taman niya mapitlong na way as water Christ masan lang o masani imen ka na siya peranwat sa kapanyang yaminan paradise. I take in murin Christ aketala
deposit te puligidi intau nan mol kayo saraw nan lango e purtito samba mo rin ran paisa ka purtalarin kot at na rawat kabayang yaminan paradise rano te kadan mo rin ran paisa wa bayang po rano te Christ mas ni ranwat kabayang yaminan paradise ertame uyawi ni Christ sa kolopulao iyasata nan maturisek isu iriklimesek riau lelemesek silu ko siya so kay sarapasan o paluaran armas sarawi toto me melar rayasata so isme sarapasan so Israel me mela mon lobu in Christ tene so kay sarapasan o paluaran armas sarawi toto me melar rayasata reap kosang nan ar so kan o murin sisa sa yasata reap parla nan kanim sarawiyo o parong aramas toto. Christ ketila nan paradise viral tasang wasaw. Watasang koros aramas melamon lupo me solang me melamon lupo wasaw o wailang ralye. Ya kakredi rin tao ni lobo masolang men ba mela ranwat temurin to kan lobo azote paling ini bambu kota laran kot porque Christ we ataralo kaya kita bangkelang ireyo nang puksaro masun yung saya me magtay bantu pito sa nang palor tay mi re azote paling ini tay bami mi ren kot tami mi nan so am soul o paluor men ngeni mo sa matalaran kot aw ini ran mi yesa tabang yawi tabang put ben wi ala eu kolaran kot. Hari Christ ketila kene rayap kosang nanar kan umurin sisa saya sata rayap parala nan kanim sarawiyo o parong armas toto. Christ ketila viral tasang mapang viral tala nan lang okay na. Tami uyawi. Nan Ibru tuaw, iralaut Ezekiel lilisa kriyaw ko siya. Christ katitor nan tuwan, Christ katitor ni tuwan samuro lapalap en kapay koros me paan ko to. Impal me katlong lole soto me kot rasong, pwe lapalapasang o lingansang impal en samba koros. E soto wiyakita penarmas kaitin kisen sambawet. Kaitin kisen sambawet. Isa kriyaw ko siya. Christ katlong nan imbalwet o katlanan wasa sarawiyew. Pan metre pak. Pan pak keute. Po enwya sabol me mayrong sote ketikin intan kut o intan kopul. Po pen inta me ketikita. Po en ketikiyong tail mo sotuk. Na menya impal me ko siya me Christ katlaw puligiti ain tawlale. An impal utan impal miminan lango. Ye impal miminan lango ye imekot masanya Moses bugada tuwete tame miminan lango. O pampak eute mereka lau pergi di intawa sahaja. Nan katete mering samurol lapalaben Israel in petalongo nan mol mekayo saruyo nan par koros pampak keu nan pareu. Yakin wa indan kut o indan kopul. Petalongo nan mol mekayo saruyo buang ya mayrongen serian Israel kan. Bubul mayrongen o abenene. Yakin wa indan kut o indan kopul. A Christ petalongo nan impal memin nan lango. Wala puligi dia intaw nan mol mekayo saruyo memin nan lango iputito sampa. Remunran paisa ka purtalarin kot. Ni apurtito samba ni wan paron ka ora mi nan pereu ye mas masupue e nan bungarai lo masani mai toga ye. Reka ke toga pue ko la puligiti indao nan leng. Maban taman kamu tu kong tan yang Yohanes riesek Yohanes riesek isu kosoya sisesap masa niyang puisang ye mas po isay kinto poratalang ren samay o kowe ren rieko o pindayong Israel
ni etei iban puralang ren semei o pil samatail ren ei kot o pil amal kot. Isme Christ mamasan niya met Mary Magdalene. Mary Magdalene yay li metapin tuan Christ. Yang semua Christ isa sanan susu. Ertame uya we peren ki talang politik Christ masin kita masari. We sayang te kota laren semei kot o amal kot. Apko ko batagi yang riay ko mi bang tuang rail. Tuang rail nan kanimo nan wasa mere kokosan niyo. Pwa kita. Dan samurol labalab in Israel men ni akin petikilong intran manakaw nan mon makayo sa rawyo na mo na bang uya to ko mamiyar masay armas mabuti mela. Pwa sa akin tit buya to ko mayroong inintao. Ime Christ masa na kiyong Mary Magdalene katema sayrie pwa isang yung mas pwa isang ito purta lang rin sa may o ko'y ren riyay ko o indayong rin niyatay ibang purta lang rin sa may ibang purta lang rin sa may wabang wala deposit na intraw na magdawatag na nipru tuwaw isa kayo dali isa kriyaw ibang purta lang rin sa may o pil sa mamayl rin ay ko do pil amayl ko kata esayang to katalaw puligidi intraw nan mol me kayo saraw yo kata sur magkaksair patagang Mary Magdalene katema sayriye o ibang kota la o puligidi uya totokin mayroong o mesan sa long trial nan ipru tuwaw isa kayo lili isa kriyaw pambili watak ba sa long trial ipru tuwaw isa kriyaw siya Christ ap katlong nan impalwet o katlanan wasa sarawiyew pan metre pak pampakiw te uya mayroong nintaw ada deposit a intaw a samaro lablabin Israel ko nampar koros pambago nampar koros ng wiwiape ay tena wasa sarawiyew pan metre pak te pampak eutre uya sa bulma mayroong so te katiki intan kuto intan kobul ada intan man me katiki pepen inta me katiki tapo en katiki yang try mau so hari ni Christ aket lao puligi dia intaw na mol me kayo sarawyo ya purtido samba teman-teman me kita wate kentame apan purtan lang ren sa meyo ben sa mamay ibang purta lang. Muri na isa daumet. Apa ang purta lang rin samakot o sa mamail. Wa intaw. Lang mo kasampapan intran Christ. Maksudnya intran Christ, so ta kamor bang lalong tayo. Jadi tip pampoy-poy ta. Kata wala na wiya totoo ko katlaw puligidi. Intraw na mol mo kayo sarawyo. Muri, purtito samba, o unang pungan warang kau tanda, kumay toke ya. Nagkakaisay, puya katlaro, wilgiti intraw na mol makayo sarawyo. Anak tayo lang masama, hell, wasa ngol ko puyo ko lang ya. Nan hell, ewiya wasa, memela likin Christ kola o awi-awi katay. Katek mesan sa long nan Revelation the Lord Isaac, Isaac eudel Isaac timao. Apmon pang watak Isaac eudel Isaac timao. And sa long time, hell wasa me mela likin Christ. Chorus mo sito kasamo Christ na raimo raimela. Iwasa mo kulera seltiyong niye an hell. Awiawi katek. Katekin wasa me kapamimiyay pamang papainuk. Kupot putisan lole. Nagdawatan ng Hebrew 12 rin siya tama ko sa iyang trial. Hebrew 12 rin siya ko siya. Ekoson tiyer, po armas koros en mela pan mebak. Niyang mela likin Christ, kamelar. Sotra megot kapay nu kay dasang niyang ko ko silti na nelaw yawi katay. Dene. Ekoson tier
Po armas koros mela pan mepak amuri renale kate kren kot. Makemela ligin Christ awi kate. Sote wasakis kapang lako siltiang iya tak bami miye ay bangko tangay papainuk uya kautek pagka mo magkitisang wasaw. Niya mela nantip kemela nantip. Tame pisalem pasak tuaw irisig isu pataki yang kaya. Nam pisalem pasak tuaw irisig isu kusaya. Sote mekak kapitala peni sote mekak patuwanong kot puinen amor. Nampungawayo ko siya aramas peni nampungawayo ko siya. None of them can by any means redeem his brother, nor give God a ransom for him. So armas kak painta mo na armas toror. Iminampungawayo ko siya. Isu ko siya ngay painta mo. Ko siya paina na armas toror. Maglang miya mumot sa magin kola baptize ki aray penini mimila ng tip perenkak wala nanleng so songwud so wasak nang buksarui apa yung tintingnya niya melar ligin Christ kola ko awi kati beba paro to ken kasik mo din ibang ko to ngay baptize kinuk tepil papay nuk pagampit pito isang wasak miyew so Mawatak buksaro mau, sang Genesis lel Revelation, pues otro watak na buksaro batak yung time ape miye. Iteme sansal. Makamela in Christ, kawayawiya katik nan. Hebrew to our isuwa kasi yung tayo. Ekosondir po armas koros mela pan mepak te pampake amuri renale katik ren kot. Ari wasame ol ko po Nan Hell wasan mes koros minaligin Christ kula sil dinge karta kak kilang talaw kilang Abramo Lazarus nan paradise por mi wasa kisap nan ritrisa kunuin matu Isa kuno, dan lu isa kuno. Siya yung katay wow yo minambungan raya, nambungan wasa param o lasus miya, o nambungan wasa me, olga bawa miya, wow yo mimi wasa me olga bawa miya resulka kotat lang wasa me aprami lasus miya, wasa me aprami lasus miya resulka kotatong wasa me. All ka ba miyo. Ni Christ akat lao kat kita sang Israel, wasaw, nan paradise, solatron paradise ramugat. Koros mi ren god. Pag Christ ya tato to ako ni lobo, o kalaro deposit, te pulgiti nga intraw, na mall mo kayo saraw meminan lang. Isa sa long tanan, iprutuaw isa kayo, isa kriyaw. Rawiyawi katik. Koros ni Nan Hell, rawiyawi katik. Nan risekan kautial, isakeu lilisaktin mo siya. Hapu kilang ata, lapalan mall potopoteo, o imagan kat po sambaon nan lang tangsang o sola miya mo silangi. Yapil kilang ata, may malarakan, may lapalabaw may tikitingkan, tuwa rumon molo, pungkan na rin, papak paseng o pilew puk papak paseng yay pukan mememorkan memelarkan ari pakating kita mekan me intingnan punggot wanar wiwiyakan lamaindran Christ rupainu kata kapang katik maindran Christ painu kata so de tibio kot ban kelang rem pag indran Christ kamagalayu kata koros me molen kopungwat aki rais rebilata Christ. Isak suluk siya matawari kapeta me melarakan mela wasa me melarakan pil kapeta me melarakan me irakolokol Israel koros pakatita tu na wiwiyakan mela wasa mela hell o mela
piliang pagpugtasan mo sa ranimiyew. Muri, mela o wasami melarkan, pisigan tila na len kisinyeyo, len kisinyeyo je karyawin mela. Wag kayon mela, paluar, kaya karyawin mela, ye mela ang balingen. Iyan sumarmas panturo sangkot tulul. Mela ang balingen. Memen memare so rinting nang bukan memorkan, yang pilihan pisigan tila na len kisinyeyo, ilen kisinyeyo di wasami. Awi-awi koros me lalagin Christ. Makula seldi nanelo awi-awi katek me bang awi-awi. Mabansan sal me soto to mun tinting nang pugo. Bukan me memorkan kamayan li piskin tila nan leo. Tame kabante. Tame kot mangi. Me ibanyang udan lel tila nan leng sinyo. Amen dabil ko pungie. Iban yit karaben. Kot wiason ko pungun ni inen pung. Apa ang pataki umehe ko warong ang lagtag lang mo. Katak kabang katay ko tip koros me ko yata pan tansan sa dongo. Punyang ban lagti lang mo kamanta okay warong yung lagti lang mo. Tip kami yata isotre utot kita intran kaun Jesus Christ. Christ keto pagdalan kak por la re. Ikarben Christ keto samba po ang kopurik tayo la re. Nang korint keryaw lamaut iralaut Korint keryaw iralaut limau irajik walu ko siya. Eri lolotail tiren kelail o kdaikin ngongki peto isang ng palwolotail wasat o kolang ng tuwotay ren kauno. Kita po Christ we adato to ko ni lobo negyer kakitlat deposit ay intraw na mo magyo sarawiyo nanleng o katkiyang trailer al magtabi kakin mela to tayo kukutalare. Akoras melalikin Christ, rekoda nan Hell. Relaw yawi kateik me kukuto. O all ko puwe kola Hell po yesudan ki Christ. Lang aking kilang all sumuya mo akin mimini kaitin awani mo kangkang men kang mga may pumuti sampo natin pero suto tre ko suto limbak re. O Christ ye me limbak. Magda sudan ki Christ main ko suto limbak re trial. So ditulul. Udah bang kisahnya limbak. Makot so dia yang tribe ye kot kaitekin yang kelang kot kaitekin i melimbak kot ye i limbak. Kata olok tetek olok kilang ol semua apa sih mano begitu limbak re so Christ mimre. Pelata samba sang Christ. Tang buksa rumah yung trial. Malter pakong samba te okot me minan samba. Kalim pakong kot kelepo. Jadi mengkair kilai rebukat. Wiyata ampil bil pung ranwet na Christ De Nan Hell. Ranwet kana ni wiyata ampil bil me pung. Ma komo yamen na yang rong atak potet ranwet. O komo men likur lang maran kaon Jesus Christ. O kasamuyong inanamoy mo, and wiyala am kaon o son komo, akom itawin kapakap and lukwet. Kalanganin komoy main kaon Jesus. Ikamelele o poson, totok bakom kachin wiyata, nilobuo, pariyakit samalaro. Ikamelele, me intamu makalagal, bakom kakaretiyem nilobuo, Panye ta sanger nan tip o ranwet ikoto momu dat bangke tip koros me wiyayang komuyer sang mas o lel ranwet o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor sang ranwet o kokolate solar ayong pengay ap me koros mo itong komuyer kalanganin komuy po'y kamelele me ay tungol at yang intindinan sapol mo ipuken komor. Kalanganin kupuren korusyen, pit mumutso en Kolonia Assembly of God, piluklukete koros, melel irailkan me tungolen ki ananen palingen, malkak eker telepon nempe, silu riau sero, wano silu
tayo isu o atungol email koloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawikan dimenseng klok Isaac pilni apengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarail anson kautek klok isu ni sautik ni alemkan kalanen kupromail korusyen